Amazina ye yose yitwa Raouf Meme Dawo. Uyu Meme Dawo bitwaye ibyumweru bikeya cyane, bitwaye iminsi mikeya cyane, bitwaye amasaha makeya cyane kugira ngo uyu Meme Dawo aba amaze kwemeza abanyarwanda, dore ko n'umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, ni umwana ukiri mutoya ariko ubuhanga yifitemo, impano idasanzwe afite bitumye yigarurira imitima y'abanyarwanda batari bakeya, by'umwihariko abakunzi ba APR Meme Dawo, dore ko iyi kipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kuva yasinyisha uyu Meme Dawo imurwaniye na Singida muri Tanzania, uyu Meme Dawo amaze kwigarurira imitima y'abakomeye ndetse n'aboroheje, haba mu gisirikare cy'u Rwanda, abakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, aboroheje mu gisirikare cy'u Rwanda, abaturage bafana APR ndetse n'abakunzi ba ruhago mu Rwanda, bose usanga baririmba Meme Dawo. Menya abana bari kuvuka muri iyi minsi hirya no hino mu Rwanda, ababyeyi batari guhema kubita Meme cyangwa se bakabita Dawo bitewe n'ubuhanga uyu mwana afite, bitewe n'ubuhanga kuri baro. Meme Dawo akomeje kwigarurira imitima y'abanyarwanda, akomeje kwigarurira imitima y'abanyarwandakazi, yewe n'abadafana APR, ndavuga Mukeba, Rayon Sport, iyo muganiriye ntibahwema kukubwira ko Meme Dawo ari umwe mu bakinnyi bakomeye cyane bari ku butaka bw'u Rwanda, dore ko yewe bamwe mu bareyo twaganiriye barakubwira bati hanyuma ya Eritien Nzinga Ruvumbu nta wundi mu mediateri wabayeho ukomeye ukina hagati mu kibuga nka Meme Dawo. Ese ubundi Meme Dawo ni muntu ki? Munyemerere turambura izi page tuziganireho. Reka nkubwire ngo kora subscribe, ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Yitwa Meme Dawo. Uyu Meme Dawo yavutse tariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2003, ni ukuvuga ko afite imyaka 22 y'amavuko gusa, avukira muri Burkina Faso. Yavutse mu buzima bugoye, akurira mu buzima bugoye, yewe no kubera icyo kurya ari danje nk'uko mu ndimi z'icyongereza babyita, cyangwa se bigoranye cyane, dore ko Meme Dawo n'umwe mu bantu batahiriwe n'amashuri, dore ko ubuzima bwe bwose yakuriye mu buzima bugoye, yakuriye mu buzima bubabaje cyane. Ibi bituma atangira gukina football bimwe bita karere muri karitsiye, benshi bakavuga ati Dawo 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 Dawo. Abana batoya ugasanga barwanira gutora Meme Dawo ubwo bakinaga karere, dore ko ahanga muri Burkina Faso uyu Meme Dawo avuka, yavukiye muri karitsiye ubona ko atari karitsiye y'abakire, ubona ko ari karitsiye iciriritse. Ibi byatumye Meme Dawo akunda ruhago, dore ko iyo mwitegereje ni umusore muto, ni umusore utari muremure, dore ko Meme Dawo afite uburebure bwa 1 na santimetero 65 gusa, akaba apima ibiro 59. Urumva ko Meme Dawo ni umusore ukiri mutoya, ariko nubwo ari mutoya ubuhanga yifitemo kuri baro, ubuhanga yifitemo mu kibuga, ubona ari umuntu mugari, ubona ari umuntu munini. Meme Dawo burya Meme Dawo ubusanzwe akina hagati mu kibuga cyangwa se nka numero 10 nkuko benshi bakunda kubyita, ariko nubwo akina nka numero 10 yifitemo ubuhanga budasanzwe uyu Meme Dawo, dore ko uyu Meme Dawo ni umwe mu bakinnyi bakomeye, dore ko ashobora gukinisha amaguru yombi, haba kuguru kw'iburyo haba kuguru kw'ibumoso. Aya maguru yombi Meme Dawo ashobora kuyakinisha. Ikindi kintu wamenya
wamenya nuko Meme Dawo burya akina imyanya myinshi mu kibuga. Hanyuma yo gukina nka nomero 10 ashobora no gukina nk'umuwinga, yaba aca ku ruhande rw'iburyo cyangwa ku ruhande rw'ibumoso. Uyu Meme Dawo ku myaka 22 gusa, reka nkubwire ko amaze gukina imikino 3 amaze gukinira ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, harimo nk'umukino wabaye tariki ya 2 z'ukwezi kwa gatandatu igihe umwaka 2025 ubwo bakinaga na Tunisia, ndetse undi mukino yawukinye tariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2024 ubwo bakinaga na Cote d'Ivoire. Kandi nanone yongeye gukina na Cote d'Ivoire tariki ya 22 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2024. ni ukuvuga ko uyu Meme Dawo amaze gukinira ikipe y'igihugu ya Burkina Faso imikino 3. ni umwana uhebuje, ni umwana ufite impano idasanzwe, ni umwana wifitemo ubuhanga budasanzwe, dore ko yaje muri APR cyangwa se muri APR Football Club aturutse muri ekipe yitwa AS Sonabe yahangaha muri Burkina Faso. Dore ko bimaze kumenyekana ko Meme Dawo avuye muri iki gihugu kiyoborwa na Captain Ibrahim Traoré, abantu bararize, abantu bafanaga ikipe ya AS Sonabe bose bararira, baravuga bati tubuze umukinyi. Dore ko muri AS Sonabe mu mwaka muri sezo ya 2024 2025 uyu Meme Dawo yakinye imikino 29 atsinda ibitego 5 kandi akina hagati mu kibuga. Abantu benshi cyane ntibahwema kugaragaza ko Meme Dawo ari umwe mu bakinyi b'abahanga, ari umwe mu bakinyi bahebuje, n'umwe mu bakinyi bifitemo ubuhanga budasanzwe. Zimwe muri karite Meme Dawo yifitemo harimo kuba ari umuhanga kuri baro z'imiterekano cyangwa se ibyo twita mu rurimi rw'icyongereza free kick. Dore ko Meme Dawo muri free kick cyangwa se imipira y'imiterekano ni umuhanga, ntago bamuvuga ahubwo baramwiga mu bitabo. Dore ko Meme Dawo kubijyanye no kudiribura cyangwa se gucenga nk'uko benshi babyita, cyangwa se guhanahana bakina rumwe rumwe nk'uko benshi babivuga, uyu Meme Dawo ni umuhanga udasanzwe. Kuva yagera mu Rwanda muri uku kwezi kwa 7 n'umwe mu bantu bamaze kwigarurira imitima y'Abanyarwanda. Dore ko Abanyarwandakazi bo iyo bageze kuri Meme Dawo baravuga bati nimbyara umwana nzamwita Meme Dawo, ninshaka umugabo nzashaka uwitwa Meme cyangwa se uwitwa Dawo. Dore ko uyu Meme Dawo ni umwe mu bantu bamaze kwigarurira imitima y'Abanyarwanda batari bakeya, bitewe n'ubuhanga yifitemo, ku magara make afite, ku burebure budashamaje, ariko kuri baro barakubwira bati hanyuma ya Lionel Messi, hanyuma ya Cristiano Ronaldo, hanyuma ya Neymar Junior dos Santos, nta wundi muhanga wigeze ubaho kuri baro usibye Meme Dawo. Afrika yo iramuririmba, Cote d'Ivoire yo baramuganira. Dore ko bo ushaka kumenya ubuhanga bwa Meme Dawo wagera muri Cote d'Ivoire. Ku mikino 2 gusa gishuti bakinye, uyu Meme Dawo yabasobanurira uwo ari we. Ushaka kumenya Meme Dawo ugeze ku butaka bw'u Rwanda waganira na perezida wa Gasogi United yitwa KNC. Uyu KNC ushaka kumenya Meme Dawo mwaganira, yakubwira Meme Dawo uwo ari we. Ushaka kumenya Meme Dawo waganira na ba myugariro cyangwa se n'abadefanseri ba Gasogi United. Dore ko baraye badasinziye ijoro bakinyemo na APR bitewe no kwikanda, bitewe nuko bumvaga ko ibintu byabaye ari ibintu bidasanzwe. Meme Dawo yarabazengurukaga, Meme Dawo yarababirinduraga, akabajyana iburyo akabajyana ibumoso bitewe n'ubuhanga yifitemo. Ushaka kumenya Meme Dawo neza wajya muri Gorilla Football Club cyangwa se ukareba umwe mu batoza ba Gorilla yitwa Rugaju Rigani. Uyu musesenguzi ukomeye cyane, dore ko we yageze kuri Meme Dawo aravuga ati uyu nguyu mumureke ntacyo kumuvugaho mfite, kuko Meme Dawo ni bindi. Meme Dawo umwana ukiri mutoya ariko ukomeje kunezeza Abanyarwanda, ukomeje gushimisha Abanyarwanda. Dore ko Meme Dawo akomeje koza amaso y'Abanyarwanda biciye muri ruhago, bitewe n'impano idasanzwe, bitewe n'ubuhanga yifitemo. Mu buzima busanzwe ni umusore utuje, ni umusore usabana, ni umusore ukunda guseka, ni umusore ukunda kuganira
kuganira, ni umusore wicisha bugufi, ni umusore wumvikana, ni umusore uri sociable nk'uko benshi babyita mu rurimi rw'igifaransa Meme Dawo. Dore ko Meme Dawo muri vestiaire ni umwe mu bantu bakunda gusetsa, ni umwe mu bantu bakunda kuburaga, ni umwe mu bantu bakunda gukora utuntu tugatungura abantu benshi. Yitwa Meme Dawo. Reka ngushimire we tubana umunsi ku munsi, reka nkubwiye ngo uw'agaciro wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Twagarukaga kuri Mediateur Vandrateri Karibirateri Meme Dawo. Ndabashimiye cyane.